E a fua mai maunga le manui o se nuu. E a fua e ona tātou si i le pi inga man whaafutai nei fo i asa fau. Ai o si mai a whaafonga. I se tautua whaopopole nei a lau Samoa Entertainment TV mai e pia ma na Atamua. O lo te ena umal te mai tu stala te la vau le sunga Lisa Marie Schmidt mo lianga se fulu i vale o leo whaasanga ia te ia. O le solen tula i Miss Schmidt te le whaamsinonga wha aitu malo e tali i mo lianga leo. E so o tanga umalava i le tusi na ia vantu i leo so soani i lato susuenga. I le maliu whaafua se il te mai Professor America Samoa Caroline sinaba iana gaban. Fitu valu to sangal soi fual masino melu o lua wha. Peita ai o le tusi ua mōli ai te mai tu stala Miss Schmidt. Na ia vantu i le komsino leo mo lato susuenga ai mulmuliane mōli ai. O le maliu Caroline gaban o lo mōli ai lana wo le tamai tusi solo le sunga papali i sia fikeo. 5 fitu tau sanga o vaiva seuta. O lona maota na mawatu ia ile tina maliu Miss Gaban ile lua aso o mulmuliane. Ina waia toe fo iane ile ofisa o leo ia pia matau iai. Mau o nei o lo tau fia pia i lalo lwa inga leo le sunga pali e tali ile taimi e bala a wailon wha amsinonga. Peita o le mtau po leo wha asanga ia lise. Watu ele wha amsino ile aso ono Februari lu o luono. E wala a wail wha amsinonga le nei. E tolu aso, o atofa mo le mta upu sa tau mawhail te mai tai loia le sunga mapusua tania to iloa. E tu mai le masina o ke topa lua o lua 5. E wala a wai, peitai, e le o awa noa le loia le itua leo le fionga leo ne sua, ma watu atuai i le tau sanga fau. I le toea e mai o ngā ruenga ia Februari lua o lua ono e wala a wai loa, mai le aso lua, i le aso 5, le wha amsinongol te mai tai tu stala ia Lisa Schmidt. E tāpuni ane le stala o le lola palota i le sfraile taluai. E le ima whaiona le stala uma tangata o i lola palota ai tu malo te tele. E pe ona iai upolu nei. Le tu malo vai maunga tasi, lua tolu. Sanga ngatasi, lua tolu wha. Ma ana lofi tasi, lua tolu mal wha. Peitai, i wha maunga le ofisa palota e pe ona wha lawi lo ai wha lawa i tele. E tāpuni ane lola le stala o tangata palota le sfraile o atu i le se fulu 5 tangata ele imwhaiona le stala. Wha atusa i leo wha inga e se lau se fulu fitua lua se lau sa ata tau na le stala uma mo le palota ina o se whainga malo fau lua o lua 5. O le vave ona tu e whai o le palota tele ia au kuso lua iwa lua o lua 5 le mafu anga. O le lema whai e un whaamlia ina uma e le tusa o le suli mafi o tangata anuu. O le mawhaiona le stala mo le palota tele, beitai. O atu le valu sulfitu pasene o le whaitau o tangata le stala po le sela uma le lua fe sela uma le iwa. O le ao lato whai le whai unga, mo se whai ngā malo whaua Samoa. O le se fulu le mafe po le sefulua te simalwal pasene o lato o le sao fiona le stala. Na fola il pulengo le ofisa palota a o whaanga solo ai le una ia o le stala o tangata palota i le lua masina taluai. O le whaasalanga mo lato we le stala e lua afe tala. O le toi tu mai ai o le palo te tele Samoa le masina fau au kuso. Ina wale pasi al tala le tupe le malo tausi. Masui ai tau o le mangal pal mene wafu ai fo i maswinga i le taimi o le palo te tele. O sili amal tolu se lau tangata palota o le amalanga whaapitoa mai Australia le vai asul palota. Mo le wha moe peon wha maunia mai e tātou paanga. O le tulanga fo i le nai si tseni Samoa o lalai Amerika. O umona whaia la tau le stala. O le ātau nu mai foi. I le vai asolona luo au kuso. Ai o le teimi nei, sauno, al komsina ofisa palota le sunga atu e Flolo John Stanley. O wha ngā solo ai una siaki lola palota, mo le wha amaliaina o le tulafono, mo wha solo ai lava ile la asanga o le lolomi ma tufa loa lola. Ua wha awau mai ai le asona tatala le wha auluina o sui tau wā, talu mai le asonga fua ananafi. E tapuni i le se fululua i le aulu le stona i asau nei. E pe ona whautua mai komsina le ofisa palota tuia Flolo John Stanley. E le leile vave mai e siaki po ato atua al whaatumuina o pepa mo o mia a o lava le taimi. E toi anga ia isa ili mai, ia isi memna o mia mwhaion le stala e vea masuita wā. O lo whaatino le stala i le portofono le tate i songi mai le iwa le tai au le 5 i le fiafi. Ua tāpunia le tu mau le lola palota e pe on whaailoa. Tanu mai le sfraile so fao you lai. Ai o lo ngā lulu ai nei. Le ofisa mo le lua mai aso e siaki lola palota. Ai tu malo e 5 sfutasi.
A mai al ngā ruenga leo lo whaang solo na ta oto mai leo lo la palota o mautu ia maawe i loa i le ofisa i lo lomi mai ai kopi o lola. E awa noa i loa malola mo le tu inatu i le tunu ulu vai aso mulmulo yu lai. O le ngā ruenga lo whaanga solo nei mo le lua vai aso e to siaki umai tangata palota i tu malo e 5 la tu wha maumaunga po o ato atua ma sa o i tu malo lo le stalai ma awa ese tangata o le stala ai ua mali liu. Ina ia si itia o loanga o sila o whai whaato a ngā Samoa mpa ata puina lon tamau ai ngā le aunga tonu o masini e fsosoni ai ili asosial au whai whaato anga a Samoa. Peon whaalau loa whaalawa i te leil whai ungol vai aso na te nei le taunu o masini SSA o se sao o le whengainga le PACER Plus, Pacific Agreement on Closer Economic Relation Plus. O ngā ruenga whai whaatasi o tunu e peo New Zealand, Australia, Samoa, Tuvalu, Kiribati, Tonga, Solomona, Niue, Vanuatu, ma le tukuki, o mole tamau ainga o tumoto le Pasifika i me tau whaatoanga. O se vali atua i le 5 tau sanga talon whaawaile asosi le a whai whaatoanga le Pasifika, ma tau la muai fsosoni New Zealand ma Australia. Ina ia whaititia o loa mau mau, ai o se awala e tali atua i fo i le whaititia o tangata whai ngā ruenga le nei vai tau. Leisi lea o ngā o masini ua manui ai le asosi whai whaatoanga Samoa, le Samoa Farmers Association. O masini e pe ona tau nu whaalau loa le whai ngol vai aso e au fiai. Masini whaapau koko e 5, whaatontonu e le velo le whatukoko. 5 masini whaapatua mo ngau singol koko le kofe o le pepper whai mea ai po le black pepper. Wha masini e vili ese ai le pa o le whatukoko. Tasil masini ave ese ai pau kofe me pepper whaamanongi mea ai. Tasil masini ave ese ai pau kofe ma pepper whaamanongi mea ai. 5 ili afi, 5 masini e li aipu, 3 mua vau, 3 masini e li palpala, 3 masini e TPA ia talo, 2 masini e TPA la au whalaiti. Inisi o tala wa sa malava o tali malo ai whanau o ile Campus of Hope ile alofa sa atu mo lātou. Ili wha ingol vai aso e o mai lava ile aso ngofuhan nafi mo le mawina ile alofa le Pacific Transnational Crime Coordination Center, le PTCC. E ala le whaase lau tala amlika ilang lango i ngā luenga whaatino le pulengol to manga mo e popua ngā tia. Whaaftai ai le sunga a Maria Wetzel o le PTCCC New Zealand. Ma le sunga Atamua o le Australian Federal Police. Ai maise o le whitawi ai ma le patipatia lusful tausanga o le tautua SVSG Samoa. Whapena fo i o nā whea e le Salesian College mai Melbourne i Australia le Campus of Hope. Whaaftai ai fo i lo lātou sao. Ai o le aonga mtata is the Don Bosco ma le lātou fo i. Sao e alai whaafia ina lea o whanau sa waina i le Campus of Hope. Whaaftai i le tapo inga, whaaftai i te talo, ta tonu whaamliaina lau whaafonganga i nei fo i tūlama le nei aso, tātou tue whewra i le aso atai au. O nanga level nei, whai pēa lau Samoa, Entertainment TV, mai Samoa.